dela 20-19 za Češku. Gubernatis. I naravno ovde nema odbrane, potpuno sama napada. Damjanović. Radojević. Još jedna loša kombinacija. Krpež. Direktno u Kramarčuk. Ostaje 11-10. 11-11. Presporo su se naše vratile. Damjanović. Radojević. I pogoda Krpeža. 7. njen gol. Kada nikome ne ide, kada nemamo pravo rešenje. Ljuti Bigler, vidite. Onda loptu uzima Krpež. Dobar blok naših. Imali kontre. Cvić. Radosavljević. Bravo za Radosavljević. Sjajna kontra naše reprezentacije, ali blok je odradio veliki deo posla. Cvić vrlo spretno do Radosavljević, koja postiže gol. Vogbold. Gubernatis. Lepo je okrenula Gubernatis. Vrlo jedan od presudnih faktora što smo došli do prednosti. Sada opet ta agresivnost manja. Odlično se ubacila Pop Lazić. Niko je nije očekivao. Novi napad za nemačku reprezentaciju. Vogbold na srednjem beku. Nema Loerper. Ali zato sa druge strane Manson. Damjanović. Radojević. Pop Lazić. 7 metara. Krpež. Lavko pogađa. Odlučio je Ljubo Bradović da menja igračica odbrana napad i zbog toga i nema toliko kontranapada kao u prve dve utakmice sa Korejom i Kamerunom. Lavko. Odlično. Odlično. Pop Lazić. Taj njihov napad. Čeka se povratak Vogbold. Ne znam zašto u igri nema Lorper. Huber. I neverovatno gde je prošla sada ova lopta i rukometašica koje su trenutno na klupi. Radojević. Lavko. Krpež. Brani Kramarčuk. Lavko. Sanja Damjanović. Bravo za ovu fintu i za ovaj prodor. Radojević. Novi napad za nemačku reprezentaciju i evo je Lorper u igri. Odmah sa loptom, odmah je to drugačiji napad nemačke reprezentacije, odmah gol. Odmah. Lavko. Radojević. Radosavljević. Damjanović. Šteta. Šteta. Ide i kontra. Neverovatno u jednom napadu. Lavko. Lavko. Bravo za Jelenu Lavko. Sjajna finta. Kao četvrti pogodak. Odmah prvi centar. Odmah Lofer kod lopte. I odmah višak. Huber. Moraju se naše brže vraćati. Srećem pa je lopta otišla daleko. Imamo Gubernatis. Nema gola, ali ima sedmerca. 3 pogotka. Evo i Krpež. Sada je mnogo bolje čuvaju nego u prvom poluvremenu kada je postigla 6 pogodaka. Cvić. Cvić. Cvić, 7 metara odbrana iz golmanskog prostora. Pogodak za našu reprezentaciju, Sanja Damjanović. Lavko. Damjanović. Podignuta ruka sudija. I neverovatno. Sada faul u napadu se svira i Nemačka je kompletna. Nismo iskoristili ovu prednost. Pala je Schmidt preko naše rukometašice, da vidimo da će to sad biti isključenje za našu rukometašicu. Još jedna vrlo problematična odluka Norvežanki u ovim trenucima kada se naravno lomi rezultat. Pala je Nemica još pre nego što je došlo do kontakta. Evo vidite i udarila u Geške. Ponovo u igri kao i u prvih 15 minuta prvog poluvremena. Evo je sa loptom.
Postigla je 3 uzastopna gola u prvom poluvremenu. Pa ovo je valjda faul u napadu, neverovatno. Faul u napadu, evo vidite ovaj, Katarina Krpež je pala, svi su očekivali faul, međutim vidite da li će opet Poplazić da ide na drugog pivota, to otvara prostor za šuteve naših bekova. Radosavljević, bravo za Sanju Radosavljević. Sada se naravno treba čuvati isključenja, posle ova 2 isključenja Nemica, Norvežanki će, pretpostavljam, svaki oštri faul naših ruku. Evo vidite ovo. Kako se bacila Nemica i naravno ide Cvijić napolje. Naivno smo to uradili, ali šta da se radi. Digle ruku sada posle isključenja, novo vreme za napad, odnosno u rukometu nema novog vremena, ali nema podignute ruke i kao na treningu prolazi Damjanović. Bravo! Ovo niko nije očekivao, pa ni Kramarčik. Imamo igrača manje. Gubernatis. 7 metara. Šteta. Prilika za Nemice da u 59. minutu prvi put dođu do vodstva u drugom poluvremenu. Vodile su sa 5-1 na početku utakmice. Naši su uspjeli da naprave preokret kod 7-7, dođu u prvo vodstvo i do sada Nemice nisu uspevale da preokrenu rezultat, ali evo sada minuti 30 do kraja s loptom čista pozicija i pogodak u krštenju, u napadu, stvaranje dobre pozicije za šut beka. Da vidimo da li će doći do realizacije takvog dogovora. Lavko, kakva greška. Pokušaj asistencije do Dragane Cvijić, to nije bio dogovor i sada će biti vrlo teško da dođemo barem do jednog boda. Prilika za Nemice da sačuvaju prednost. Naše za sada ne vrše pritisak. Podignuta ruka Norvežanki, sada će Nemici ići na prekršaj, međutim ništa od toga. Fischer, oduzeta lopta, imamo još 15 sekundi da vidimo. Radojević, zastala je Radojević, neverovatno, ostale rukometašice ne gledaju, samo 10 sekundi do kraja. Krpež, Cvijić, gol! Gol Dragane Cvijić, 3 sekunde pre kraja, 22-22, ispustila je Nemica loptu i uzimamo bod. Na kraju ipak zasluženo, nerešeno, naše su mogle i da pobede, ali posle svega što je viđeno u ovom finišu, kakav gol Dragane Cvijić. Neverovatan pogodak Dragane Cvijić, 22-22.